Sagudayan nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni Olga nga lapauluan, dagiti aggayem. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manunemi, tamasurunak, taadamanin ni Ana nga gayem ko. Amok manunemi nga damanin problema na. Isong umay manin mga disturbo. Agkasupadi kami unay kini Ana nga best friend ko manong. Tati aramid na ket kasupadi ti singpet ko. Yaman. Nagtulag kami, idiadda kang palang ti high school nga sa kaming tula makinubyo inton makapagturpos kami kadadan trabaho mi. Makapagturpos kami ti college kadadan trabaho mi. Ngem saan nga natungpal ni Ana tulag mi manong? Saan nga natungpal? Ape ko na, huwain. Saan lang nga basta nakinubyo, no dikit nakikabit. Nakikabit manong. Paano yung best friend ko? Nakinubyo ako meten, idiaddan trabaho manong. Iso da ito'y ni Ronnie. Kadawan ti makuna problema mi. Idinto ta ni Ana manunemi dandan ni linawas nga umay nakdisturbuan gapo ti problema da kini Dani nga kabit na. Namunan ta. So ni manim parang tugtog ni mama. Olga, anyakan sa. Rumar ka kumang ganito pa ilahe nga agur-uray ni Ana nga gayem mo. Ni mama nga talaga. Agur nga. Mabigla nga. Mabiglang mama, kinada kasasalita kang kinironi. Bakit di mo matibaga ngamin nga kasasalita? Alalistong, ti magkasalita kang guwana katagurorin na Ana. Sige ma. Hello. Into no, bigat man yung sweetheart. Tama nga no, adadan nga makapungtod ni mamang mo. Pasensya kan Ronnie ha, sweetheart. Adaman nga minin, Jay, bagtit nga kayim ko. Api ako na mabagtit. Bagtit ko nagtabuta, dinaamot araramidan na. Olga! Ay, ni mama di baglaro din. Uwain, mama. Rumara kon. Kitsang mo kung data bagtit kang kayam ko. Masusuro na karot manong nemi nga napan si Mango kini Ana nga kayam ko. Ni, makaluluwa. Mga asim Olga, my friend. Pasensya kan anak karot pay dinisturbo nak manin ni ramraman pa ni Ronnie ni mama kitsungar ko nakapasensya kan papensensya ka ito disturbo kay manin kini Ronnie okay lang ko nakmataan niya karot ay kadadakamat manin kadadamanin problema nga iyeg mo ditoy problema yung kinidani nga kabit mo. Ano, nusunak ka di, Tawan ti sa bali nga pagkamahak, no saan nga si ka, Olga. Da kayo kinimamang mo. Taan niya nga rod, kahit nasapa kamat nga naulila iti ina, sa nakiasawa man ni papang mo, nga itipada na nga balo, nga adot anak na, iso nga, saan nakaamasango ni papang mo. Namayagan nga amok dahi taana. Napiyakan ka, kada kayo kin ni Ronnie. Ken kada kayo kin ni mamang mo. Tawan ti problema yo. Amom no apay, Ana? Apay nga awang problema mi? Amom no apay? Olga? Namin anong nga bagakeng ka eh? Ti tao mat lang ti mga aramid ti bukod na nga problema. Kas kumaking ka? Ala, anong problema? Dinangaranak manin ni Dani. Hapo. Ay, tuloy mo. Dinangaranak manin ni Dani ko na. Sa langadak laeng, dinanatong palti Karina. Nga sapain na ti umay iti kaserami. Tinong panak yun din. Ana aya, anaka, Ana. Namin adun nga imbagaken kadayta. Uno namin adun nga imbagam, dayta nga problema. Kat namin adun maten nga imbagaken ka, atap no awanan ti problema, makisina kan kini Dani. Samot nga mabalin, Olga.
Tepat pati kuri-kuri ni Dani. Siya po, Diyos ko, aya. Takapay ngamin nga ni Dani, katata asawanan. Nagadulit at sa awang pita-asawa ng lalaki. Ay. Daki nga gayem. Dito yung kusina nga, ituloy ti salitaan nyo. Irapin tayo ti manganin. Umay kayon. Nandiyan. Di ka pinangan, sigurado. Hintan mangan, kat ne, rabiin. Mabisin ako. Sige lang, Olga. Tsaka mabisin. Dula abin nga mo. Magdisturbo ka tuhanan, nuteng nga tirabi. Mabisin na, kunam tumanin. Iba kam doon, bisin mo. Umay kayo din. Umay ka din manganin. Kasta kami manunaming agayem best friends. Sipot pa'y dadda ka manunaming di high school. Kasta man ti pa nagsupadi mi. Diyan boyfriend ko baro. Bachelor. Diyan boyfriend na. At asawa na. Kabit isuna. Natong pakanumanen. Umay maninta nang ipulungan. Di namat karot amo nga tong palin ti bili mi nga magkisina kini Dani. Hindi mangan kami manunay ni mama tinagtimak. No anyaman ti problema, lipaten palaeng no addakan ti sangot ti panganan, ha? Ana, tapno makaadum ti mangan. Iso nga kaadum ti mangan, ana. Nagasgasat ni Olga nga miti siyak tita. Nagasgasat ni Olga nga miti siyak kunak tita. Agpadpata kayo nga ulila. Ulila ti ama isuna, sika ulila ka ti ina. Irin ta o kadya, di ba? At damat papang mo. Ni Olga at dabamana ng maong papang na. Di ba? Saan kayo nga nakiasawan, tita? Iso nga imbukbukyo ti amin nga panawin nyo, ken pamatigyo ken ni Olga. Idinto ta ni Papa, ket nangasawa itipada nga balo, nga adutan na ka. Iso nga gusto di biyag ko ita. Ay na, Ana, my friend. Ti tao mo lat mga arami ti bukod na gasat kunakmanin ken ka. Anya ti gasat mo? Ha? Sikat na nga aramid. May saka akabit. Apay. Iso ti kinayat mo. Tanong saan mo kumakinayat, ako kung ita ti problema. Sampay nga nalado ti amin, Ana, balasan ko. Makisina kan kinitani. Baliwa mo ti torong ti biyag mo. Saan mo kumang orayan, nga dumakdakkel pa ti problema. Sakbay, malataw ti amin iha. Nakapinpintas dahil pamalakad ni mama. Takinapudno naman nun nami, inagbasbasa kang pailaing ti high school kan college. Kang kanawin ngo may dito ni Ana. Nga ti pangibilangan pakit ni maman agad anak na. Nga siyak mo agad saan lang ang best friends at kapsat ko pa yan. Kat dempre, nalpas dinangan, teko na kon, umiyan manin ko na kita. Sige, adamat nalawa mo ti katre, biyag kahit da kami. Ay masa nga makaturog. Rabiin, maturog kan. Makadisturbo ka talaga si Kana. Pasensya ka, Olga, my friend. Andak manin dito balayo. Agkay data manin. Nairawa mo ko, friend. Hindi pala datat high school, di ba? Kita, amom Olga, no si kan tumat ada problema na. O may kan tumat kanyak. Iti kasera may kinidani. Apay katawa ka. Sabi ko mga umayat kang ka. Kas agayem. Noon niya ti problema ti maysa, problema ta nga doa. Katuman mong tumat iuman anti problema ang kanya. No, ang damat problema. Ang damat ni mama. Api nga si kapelat umayak. Saan ganito nga tanga umay kanyak, Olga? Ha? Saan ganito nga tanga umay kanyak na ta problema? Ano ko mo? Api ko mo?
Sa may saan na, jak tumandaan ti problema. Tadyak kayat agaramid ti bukod ko nga problema. Iso nga maturog tan, tapno saan taon ay mapuyatan kat ni, agpadpanat ang agtrabaho intun bigat. Maturog tan, friend. Oen manong nemi no saan lang nga napatag kanyak ni Ana kas gayem, idi ko mapailaeng nga liniklikak. Ta saan ko man nga rumbeng nga makigayem makengkuana tag supadi kam nga rod iti kasasaan. Makikabkabit ni Ana. Idin tatasyak manong nemi git virginak pailaeng. Taing karik idibagik nga sakon tula ited ti amin-amin ko kini Ronnie nga nubyo intun malpas ti kasarmi. Why? Iti likodan nga namin adumaten nga kinid daw ni Ronnie kanyak nga numabaling kat ataw kumamaten mapasamak ka na kami. Ngem, tsak pikinayat. Katkas iti dati manunemi kalpasan la ti may nga rabi okay man ang relasyon da ana kinidani. Okay, timawag man ang kanyak na ana. Hello friend. Hello. Hello Olga, my friend. Thank you ha. For what? Okay kami manin kini Dani. Kinapudno na agad. Kadanya. Kadanya, mapaspasama ka ha? Ha? Abay kastalangin ti panagayak mo. Ako naman no. At ang amin ni Dani dito sibay ko. Ket ni. Kinak. Dani ko. Madamdaman to. Mabit lang nagsarita kang bit kini Olga. Dani. Naglugo na ti Dani. Ala. Madamdaman to na. Mga no makadisturbo ka laeng. Makadisturbo ak laeng ka na kayo, Ana. Ay, saan? Kahit ko lang kami tagyaman manin kang ka, my friend. Ta okay kami kini Dani. Awanan ti problema mi. Kinapudno na kat naka first round kami. Ana? Naka first round kami. Kit kayat man ni Dani 42nd round. Dani, mabit lang ko na kit. Awanan ti problema yo. Ada ka din itulong ko. Ana? Ada ka din itulong ko ita problema. Dakil din may itulong mo kanya. Kada kayo kinimamang mo. Kasi ano kung mga makatulong kami? Kit mo anya ti ibagami. Samumot nga ramidan. Samumot na tukpalan. Isina mo ni Dani ko nami, ngem di mo kayat. At nakamanditan. Nay, araramidan nyo man tagpapapas. Basta. Awan ti sabali nga makatulong kanya, no saan nga kayo kinimamang mo. Kaya thank you ha. Kailangan rin. Kaya ni, magkagaran sa mananda. Alan. Sige nga rin. Tapos gustok manin natin darling ko ito nga Dani. Sige bye friend. Thank you friend. Sige good luck. Oo naman din. Tera na pa ito tumawag kanya. Lip-lipas na kano ito mo ng arikos. Kalpasan na. Sus. Kaslag papaapan. Sapoy. Bayam. Tayo doon nag-asawa kami kan Ronnie. Papaapa lang ka tumit kaga. Talpasan subag manungal daw mulas bulan manong timawag kaniyak ni Ronnie. Kasla na problema na? Ronnie? Yes, ka. Ada problema? Dito ito nga pagsalitaan tayo amin. Sa dino, same place, same time. Mabaling galing? Sure, sweetheart. Kinabudno na kit ba ilaw kumanin kang ka. Nga makalanglang kahamangan. Nga maguri ka. Ada problema mo talaga? Sige na, ornoso ko hindi gamit ko. Tas sa pa-actor umar. Dito pisin na tapno. Diyak manado di pagsinarakan ta. At adayok namin ngamiti si Kai. Sige nga Rod. See you. I love you, Ronnie. Bye.
Kita man palakas dyan, manong name it style na. Ano problema na? Ano problema na? May panggaptan niya. Trabaho. Uno pamilya. Uno may panggap kata kami. Gabot ak makasinara ka kini Ronnie manunimi timawag ak kini mama. Imbaka amok manunimi nga maladaw kang gawin. Kadyak latang aro din lutlutwed jay lutwag kumang sidain ta anak. Mama, anyang aro sidain nyo? No hanyo lutwed. Lagsalat ak tulatan na tinakaw ti pariya. Umunayin kanyak deta iha. No kaya tiyo mama. Kaya itek home itek homan kayon to iti kare-kare. Ayaw po ya. Ang mga numanadaw kakagawin. At ang samat na patigo na nga pagsalitaan nyo kini Ronnie nga boyfriend mo. Halata na. At ang sa problema na mama, nga iyuman na kanya. At ang nga ta problema nita. Ang mga mat no kahit nang nag-asawa kayo. Nagtulagan mo mit data nga next year ton ma. Dandanin eh. Ang mga mat no gumanaten. Mamok to ma. Mamok to. Ala, ano anya man deta nga problema anak. Pagsaritaan nyo nga na siya at tiamin. Ay ha? Kahit sabi ko ma, tamasulbar, tiyan niya man na problema tinubyo. Kas lamon ana siguro deta, ang problema. Ang atamit ma, sa balik problema ni Ana. Sige ma, sulbari mi nga sulbari ma. Kasta kami nga ano ko eh. Saan kami nga agsina? Aging ka nga sa aming mga sulbar ten yaman nga tumao da problema mi. Sige ma, o sige, ipakamunto adagos kanya ka ano ang resulta di amin. Naglanglang kam nga rod nga nangan kini Ronnie manong nemi. Kaya di malpas kamin, iminom akong titanom. Ito tanol pas nga nangan. Mabaling nga ting ibagam, nyo ko na nga problema. Allah, nakaununog ti senay mo, sweetheart. May baka mo na. Wala ka umuna-unay. Dumawat na kiti pamakawan mo. Pakawan na ko ma. Taan nga di pasol mo. Nagsinay ka ba't manin? Sinay ka nga sinay eh. Mabaling ka di Ronnie nga ibagam nga takos. May kagagaran naklaon na yun. Saan ko na itong paltikarikan ka? Ayayitan ka? Ngam ka po siguro tadi mo pa maitid kanyak ti ka sa pulak. Iso nga. So nga, nagsapulak iti sa bali. Ana, nagsapulak iti sa bali. Ano tikit mo sawan? Adda na si Kuga. Aniya? Iso nga pakawanin na. I'm so sorry. Olga, amo ti Diyos nga sikat ipatpatid ko. I love you so much. Ngayon ka po siguro ta sa mo kayat ngitid, ti amin namin mo, binadamay sa nga babae nga nakasagana nga mangipait, ti ka sa pulak. Iso nga dan, nasikugak iso na. Kat, adan sa Jabalay, kan dandanin ti panagkasarmi. Oh, yip ka! Sige. Tumpain na pa. Talaga ka tumpa-tumpaan ka. Ayop ka! Ayop ka! Tulong patungpak manong name. Ayop ka nga talaga, Ronnie. Habang narabit mo kanyang tigastoy. Gapo ka ni Jack maitin, timagik.
Kat simapol ka di sa bali nga babae. Pagawanin na, Olga. Masursuro ka ito nga lipatin. Kat masursuro na tumit. Kat masursuro tumit nga ayatin ni Susan. Di ka ito pulos mamakawan. I hate you. I hate you, I hate you, I hate you. Jack pulos ni namnama manunemi nga agsangit akmet gapu kinayat. Dati amo gidi manunemi kat nilang Ana, a best friend ko tag problema. Ngayon ka sila nakarkaro ti problema manong. Iso nga tinaramid ko na panagmat itayan ni Ana. Siyang matan ti sumublat nga da problema na. Olga? Olga? Dahito ti konakyan kayo di. Nga no ada problema mat, umay ka kanyak. Iba ka mga ti kanto umay kanyak. Ngayon adtoy ka mat. Agsasangit ka pa, yakas ta ulay. Nagsakit, Ana. Nagasagsakit. Nakabutpudno akin ni Ronnie. Isukin isunto lang tinalaki gayat inayat ko. Iti awang patinggana. Ingkarik nga umulakin maodi nga lalaki ni biyak ko. Kaya anya tinaramin na. Anya tinaramin na. Anya tinaramin na. Alakit siyak mati mga advice kang kan friend. Kastala ti biyag, my friend. Lipate mo, kat sumapol kanton sa bali nga lalaki, nagadud sa ti lalaki. Yung nagsakit. Nagsakit, Ana. Saan lang nga nakaurayan? Kapot na jak pala maitid kang kuha na ti bagik. Namangkin din si mapol sa bali nga babae. Kaya niya tinapasabag. Sunan. Isang din mo tagsangit kat ni. Danda ni itahan na Dani. Kaduwanan ni Alex. Ti office mate na. Mamukan to. Gwapo ni Alex si Carl. Kaya't mo sawan. Ana, anta kaduwan ni Dani nga agawid. Ada, mangyawid dati mainom kan ato nga na imas nga pulutan. Natunong nga ikan. Apag isoon na yung imay kasi ka. Nga ada problema di. Aginom tayo. Aginom iti arak. Kuwain. Tapno malipatan ti problema, aginom tayo, arak tiga sa pulam, friend. Manong naming ka mo siguro, tada problema, gabot sakit, tamarikrik na. Manutak na minuman. Si Mango ak, duwang nga lalaki, duwang nga babae. Da kaming agkayem, kastamatan ni Danny, kenti office mate na nga ni Alex. Hindi maala kung marik na kung tiinom ko mano. Agatawak matin. Sana matin agsakit. You're crazy, Alex. O, makita? Makapagkatawa kan. Awanin ti problema, saan ka di? Problema? Sabi ko mga amin nga problema. Ha? Awan di problema. Inom ka di. Uminom tayo. Kahit ko ba ti arak. Arak. Nagmayat gayam ti arak. 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 Okay. Magtayo iti arak. Kensa lang arak titid ko king ka, Olga. No dikit paragsakan ka. Ano? Paragsakan na? Kaya nga ta? When eksperto ka na kitang. Siyak tupay. Siyak ti troubleshooter iti anyaman na problema ti babae. Siyak. Dito nga pintas mo. Atrasan ka. Hindi tamayatan tarik na. Bakit kita pa yung tabarukong mo? Gabuto na bartek ka na. Manong name Jack kamo noan niya tinaudi nga napuutak. Tinaudi nga napuutak. Numanin ikanak ni Alex ti Arak. Pagkat katawaan na.
Nagkatawa ba nakatawa. Nga di ako napuutan no anyat si Maruno nga napasama. Nga dagsublin ti puot ko mano. Ha? Sino tayo ko? Kailan niya ito napasama? Mangunak? Sino ti lalaki nga? Kailan niya ti... My God! Saan mo na dito eh? Saan mo na dito eh? Ayop ka nga lalaki. Ayop ka. Uy. Talaga. Rinabas na. Kinuntawayan na. Pinartek na. Ayop ka. Pinartek na. Kalmasan na. Inaramid mo kami. Kinaykayat mo kanya. Talaga. Nagayayatan ka to. Tinapasamak. Pinartek na. Kalmasan na. Inaramid mo. Kinaykayat mo kanya. Inarum ka. Palungsot ka. Di pagbalunan. Ayop ka. Ni Alex nga office mate ni Danny nga kabit ni Ana nga best friend ko manong. Ti ilalaek nga kinababahay ti saan ko nga maited kini Rudy nga dayta diga po na noapay nga si Mabul ti sa Bali. Linaklakalayang dayto nga Alex sayop ka. Linaklakam latan nga inalat kinabirhen ko sinal sa labet metak. Kabay ngamin nga nakiinumak iti arak. Kabay ngamin nga nagbartay ka. Kabay ngamin. Manong Nemi, jak may sarang tirupak kini mama. Makadlaw. Ada ka di problema mo iya? Olga anak, ada ka di problema? Siyak ma? Problema? Saan ka gusto nga dati? Na uli magkaitan. Ano saan ka nga pagunyan kat saan ka nga guni? Ken masansan nga agpakada ka nga mapangkatihan ni Ana. Ay, ma, sika ka di matitan, ti ada problema na? Ngayon kaya yung uman kini Ana nga kaya mo? Kuama, imbes nga umay dito ni Ana, siya kung di mapanitiyan na, no kasta nga ada problema na. Imposible! Ha! Masarong ka unay, no kasta nga umay ni Ana dito, sa mukit ibaga nga sikat ti mapanitiyan na, no ada problema ni Ana? Maawan ti pakananakan nyo kanya. Ano ada problema? Awan ti pagdanagan nyo. Tay karigatak na solusyon ng katakos. Sigurado ka? Uwan ma, awang problema. Nagsubli-subli at ngamin marong naimi kini Ana kapote pabasol ko ken kuwanan ti amin. Kasla ito tayo tamanin ng gundaw. Ay, basol mo, Ana. Basol mo. Kamok at best friend ka. My friend, anya ko matibasol ko? Sang ka di, nga si kamit latinag ko na, at itao matlat mga arami di bukod ng agasat kan problema? Abi ba gamit nga saktakin problema, saktakin basol ng problema, kat si kamit lang mga arami di problema? Ngamtsak nagayayatan ti kasasaad ko itana. Nandiyan kasasaad mo? Anat kasasaad mo? Masikugan. Niya? Naggasat kan? Ano ko mga nagasarak? Itsak nakalkali ka magtagsikog. Masikugan nak ni Danny Hamet. Yamsi ka na minsan nakalangang kuha ni Alex. Masikog ka? Naggasat itong pangga kahit mo. Masikugan. Kahit masikog ka at ay sumati kinayat mo, nagpasikog ka, my friend. And welcome to the club, my friend. Stop it! Ano nga welcome ko lang. Kahit ada mo tin asawa ni Alex, agpadpadatan nga kabit. Awan relasyon mi ni Alex? Rinamas na. Sana kaskin ka nga.
Agdendel na kayon. Di siya ka talaga't kabit lang. Iwan nga, ada ebidensya. Masikukan. Basol mo. Basol mo. O, basol ko. Si Camel at nung ipagbagang at itaw at mga aramid na tibukod na problema. Tala ka man, ana. Diyak kaya't naganak kabalasag ng anya taramidig. Saan na kayo nga baybayan ni Alex, my friend? Tawagam kiti bagang nga masikog ka. Kit sigurado nga suportahan na kayo nga gina. Ikasera na kami. Sumarting ka man. Saan nakakaskan ka? Saan nakakaskan ka? Hindi nakarkaro kang ka, masikog ka ba yan? Sumarting ka ko na. Hindi nakibad pa, hindi kaskin ka, Jack, kaya't nagbaling nga kabit. Jack, kaya't nagpasinga nga balasag. Yung ape, gasto tinambasama kanyak. Anya, ti basol ko, tapos mapasama kanyak ni gasto. Yung ti basol ko. Inanlo ko yung nakidi, manong name ni Alex. Nga tuladin naman ni Danny, nga nangikasera. Kaya o ni Ana. Ngayon, Jack, kaya't ko na. Umuna-unay, saan ka nga'y ayatan? Rinamas naklaing, tsak nagay ayatan, ti kasasaad ko ita. Nakastaunay ti panangao, sikat iti ti mang susulisog kanya. Talda ka man. Suportarak na itanak mo, anak ta. Saan ka kasapulan? Kahit ko lang nga nakakabalasang ti tultulo ti bakirelasyon kayong ka. Ket ka po manong naimita ina, ket tuntunin na noan niya talaga ti problema, ti anak. Saan ako nga kapaglibak pa kay ni mama manong naimi. Kasta mo na iti pungtut ken loksaw ni mama, di maamuan na ti kasasaad ko. Ngem, ni mama mitlaeng ti karunaan nga nang sapuyot iti kasasaad ko. Kas na ko nakitayan manong naiming enjaya idi ni Alex, ti panangikasera na kanyak ng Jack Pulos imanugod. Takay kahit kulangan ti anak abalasang, ngem tagtalinad akabit akas iti kayem ko. Manong nemi, namuan at ikaaduan, nga nagsikugak kaya naganakak abalasang. Manong nemi, swerte ko na ni mama. Ta swerte kanot idateng ti anak ko, ti apo ko. Hanga balik anong awan ti manugang na. Basta da po ko na. Wen, kat pinanaganan mo yung iso na manong nemi, iti swerte. Babae, manong nemi. Nga ti agdama, kat liman ti tawen ni swerte, manong nemi, nakalalay yung iti skwela na manong. Iso ako nada, ay na, swerte mo nga talaga, ti anak mo, Olga, gapota swerte. Kastamat ti kunada kini mama, ay na, nakasuswerte ka, tanadaan ka ti swerte nga apo ko. Kunada kini mama. Ni swerte manon nemi ti mangmangted kanyak ti rekta ngagtrabaho. Kadeng karik iti pakik. Ison tulaengin. Ti pagbukbukak ti amin na panawen ko. Ti panawen mi kini mama. Ado ti kita kanaram kanyak manon nemi, no pa'y amuda nga naganakak abalasang. Ngem, tsaka mo. Tas la namin pinsanan nga nasiraan ti puso. Nabayagan nga on ti damang ko kini Ronnie. Ilinto ta ni Ana nga gayem ko. Sa bali manin nga lalaki. Ti mangikas kasera ken ko Ana. Tsaka mo. No, sino ti nagasgasat po. Numalmalas ka na kami. Isuna. Ta makikabkabitlat ta. Ket siya. Naminsanak lang nga nagkamali. Nga dapakakitaan. Ngem swerte. Ta iso, ti mangmangted ka na kami ti swerte. Ken ragsak mi, kini mama. Dahil ito'y nga ron, ti pagkasalita ak manong, kanagyaman naklaunay, ti anos mo nga nangibasa. Kaya salagat sabi ko man, damat na itad na nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, balaag, kadagiti babay. Nga naimot nga mangted ngamin, iti bagita kadagiti lalaki. Ngay musto naramid mo. To'y nga nagyaman nga pagayam mo, Olga. Thank you, Matt. Kaya ka, Olga, tingin ka pa nagsurat?